sebab ia lo indu aku dage penercuping lubangku dan kekarlah aku tinggalkan aku berlebur oh Tuhanku mendasingi mulai aku bunyikan aku terluka ibas kebenaran ku tarema ayondu jana tupung aku madah malam mateku ngidasi ayondu tinggalkan aku berlebur oh Tuhanku mendasingi mulai aku. Alleluia, 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 alleluia. Yesus Kristus ngasi pemenang keke idur si matenari man bernama kemuliaan ras kuasa serasa lala Alleluia, alleluia, Tuhan raskam, janah raskam kape. Endama berita si meriah rikutkan Lukas. Imuliakan me Tuhan. Ijabab Yesus kalak endai nina. Kalak singgeluh ibas paksa enda sereh dengan empo. Tapi kalak si metunggung ngalokan kegeluhan simbaru kencai pekeke ibas si matenari lanai bo ia sereh dengan empau. Ia ngobali ras malaikat janah lanai banci mate. Ia enggo ipegeluh ibas si matenari. Janah enda me tandana maka ia anak-anak dibata. Karena si mateng geluh mulihi enggo tangkas iturikan Musa ibas bagin turi-turin karena rambah sigara. Ije ikatakan maka Tuhan eme dibata si tetap isembah Abraham, dibata si tetap isembah Ishak, ras dibata si tetap isembah Jakub. Enda ertina maka ia dibata kalak singgeluh, labo dibata si mate. Sebab ibas adep-adepena krina jelma nggeluh. Malam kelate kalak si magikan kata Tuhan dengan menjingkat dalan kencan. Kata duwe mekap dalan si benar ras geluh kami.
Tep-tep jalma lit pusuhna. Tapi si sedari kin maka pusuhta emkap pemere Tuhan. Takin pusuh si jadi pemere enda piahna ngerehken bahaya subuk kempak dirinta jine bagai pe jelma si deban. Megati terbegi perkataan kam enda laer pusuh lalit perdiate kendu kempak sesapi tah seklewet du. Piahna jelma git rebahan jahat ras pesusahken jelma si deban. Terlebih ka jelma si deban sila salah ibahan ngenanami kineseran raswin sila kedungen. Kai situhuna pusuh endakin si igelari pusuh mekeng tah pusuh si motu. Pusuh mekeng ikatakan kempat jolma si sora pusuhna ngolanai banci megiken alu mehuli. Pusuhna tertutup sora pergejek ras perkuskas aktivitas. Rendekana aktivitas kuskas ngobah pusuhna ras pepulung pemegi sora pusuhna jine. Bagi kalak parisi sin cubai Yesus. Kalak nungkun perkara persirangan. Enda me ulih kini kengen pusuh. Perpasak ras kini motun pusuh terbahan kalak perajangken donina jine. Kalak langasuk megiken sora pusuhna kata Tuhan. Sora pusuh silalap sora langasuk ibegi alu sikap. Kata Tuhan tersalihkan sebab perkuskas ras donina jine ras fokus kempak pikiran dirina jine. Arah pengalaman kini kengen pusuh kalak parisi endame kita manusia zaman genduari lebih kurang bali. Geluh idenden alu perkuskas perukurenta singasamken pergegeh dirinta jine. Lupa nandangi pergegeh si deban situhuna gegehen lebih melantang ras lebih sikap guna iikuti bas perdalanan geluh enda. Erkiteken kini kengen pusuhta maka megati kal kita lalar ras darami dalan mesunah entabeh rikutkan pribadi ras pesikap kempak dirinta jine. Enempe kinatana dalan maba kempak kini seran ras perkernepen. Maka mari dage erlajar kita guna meteruh ukur. Ngakui maka dirinta enda langasup ngelakoken kaipe adilakin erkiteken penampak Tuhan. Terjeng pusuh si tutus ras meteruk ukur bancindahkan berita meriah. Pusuh banci setia adi ersumbul kempak Tuhan. Bas masyarakat perajangkenlah pusuh silala mediate rasi sampat-sampatan bas kegeluhan si tep-tep wari. Dengkehken dage sora pusuh gelah pusuh ta lamotu ras mekeng. Erlajarlah guna meteruk ukur sabab terjeng erkiteken Tuhan kita kerina banceng geluh bagi genduari enda. Amin. Tuhan
Bapa